Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Ingdeng isi Karbi sar ang hangamay amahan kitek katalon. Sonsi Preya Chiklo ni Pai Ingkoy Arni Karbi Club rong ni hangalong Karbi sar ang hangamay ingdeng isi nang choksi bang suamay Karbi Club along talon ponlo. Ada por pai kep alom lama ingtor ponlo. Bang so phi karlitang jubin kardaphan chiki mo ponsi bang so ingdeng isi kichok amay pangchengpo. Bangso amay along aluhisar po amman pen chophapon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Chief Advisor Elvin Teron Lapen Dr. Dharom Singh Teron Lapen Kethe Kidingatum Chetong Dunsi Mesen Pen Ingdeng isi kichok katalon amay pachunpo Di Pupen nang kilo berta Relson Hansiripo Karbi Anglong News Channel. Impidia kan acetong dun kado be kanta pen ke Angkor nilitum Karbi sarang hangamay presiden ke hai vice president dan sila baido dan ke Amerika long pipi baido dan ke laku hari pali terang pi baido ini mohajong presiden ke hai ke than ason taksi ini nilitum inkarnasi Karbi sarang hang amay amhang sekdet ini katalon ponji pansilitum sisik sedang pon lo la pen ke la so ting pensi nilitum la sayang deng setaminitum deng pon lo la se prang sinitum namakang tho do lo la pen ke tum tu thedang thang klong unse polo kitang unse po jubin gar lapen kene titum sarang hang thekdet pen nili sumang bong stame pen an arong ka cheboy la puson dolo la sadang lisum kado wi kan stame ni tum chikimo ponlo pen ke pini lawang so sai mo has stame than pon pachini lo ni tum non lawang so alam so phi lok lo ni tum public meeting patu pon pola sini tum ke claim ke dam la pen ke nili tum labang so sarang hang amai kiseng pen ku pipi sini tum ke claim pon sima la pen kini tum awar saya muka pene advantage disadvantage la hai kadu ka be alam sa ba me pen ke kisu ki un e non ke sara por haru sarang por ban ke ditu la ke ke tame e o pathan ke kumantu ne mesen kumantu mantu ne ke na hinu dak la poton do la hai alam the puta kadu ka be samini to man chitan chimu ponji tupe pini public meeting same patu pondo la pen ke labang so programa along ni tung ka chopha di sapo editom jong hando Elvin Teron ke hai PA to honorable CEM sa la pen ke kontak si Dharom Singh Teron director for Karbi Center for Karbi Studies alang lipanda halo la pen ke tum tenjing inti ke hai lang di ke da Karbi Anglong long hame la ni common hai la Karbi det kalilo la da bang ke mix ka ta ke tum da dolo la so senior citizen organization alang president kalang lo la pen ke son tak si ko etum la so aklap in tum ni tum churu re un e la bang so ni tum kaching wai kaching sai atim aklong nang kepek tum la Karbi club president secretary lalang tum hantani tum hanglo alang ni tum labang so dim nang ke pek ajane sipini ni tum dak chingrum long popla dim klong chlong lo ase non nilitum ephang un anke mane ne tum labang so song kapang chang pon dia bang se angdang pi mo has tamen to president ningelo te angdang pi ke pak ke thang je phanchini tum non bor ipon bomlo ningkan siwa nang la se non puthot tena bangke ni tum la so bias Karbi Anglong ponon gute not is kunama Karbi tum edo lahai tum kado be singrum si mane Karbi akhe phan akini sena towar ki ja ponti phan sini tum ke matha pot sila son lo mane non obe kimia tum phan ni tum kedam tang ni tum akai kedam tang la so experience
lahai alam se putar samelang di tunggan jetan timum potpo atike mane tu malong lapuson ketek kere abang pu abang si atung sila datang ketok kelang kato kawe lason lahai setame dam ini tum pot masri aton sananong kelong dum itu mat presiden ke hai la pena son tak si mane doctorate ke mana tum da dopik lo lasi lalang litung kato kawe pen itung singrum pen sing karbia ke phan ke bisen atau war ke tik japoni banse mata pon answer lo ka lilun kalu kantu mang dopik alang li phanta alang li apor pepen ajuge damnang po ning duk lo aso pati pinya ni alang li phan alang so foto long same ba jana long same ni tu kume sai sab kadong kadi sipilo mir me tek ben war cholo aso pena pike ni tu kadak kadu wilayah angdeng pacundat pena pike ni tu si general meeting ason padoji non padoi ko pena kala dala solo le tu copa cuma ceng honai je Mr. Alvin Teron along like advisor to the honorable chief executive member Karbi Anglong Autonomous Council along le fancy ni tu chief guest but alisar person hang lo along so vi tu guest of honor hisab bangke Dr. Dharam Singh Teron along li ketok kalang teknik apa alang li phan ke non mat ke Director Center for Karbi Studies lapen advisor along with the CM Honorable CM Dr. Toraham so along advisor lo lapen so phi ke ni tu tak kami yang bong pen agasar lo lapen ko alang li ke state along same joint commissioner anda alang dengli lo Taxation Department ke Karbi Amun bang alang dengli alang hello ali men ke tending inti alang tang guest of honor si alang phanhang lo apan si ada sorong bang ke apang men ni dumda Karbi club long si jal meeting tak itu asila sorong agang bora punya lam terol phamda itu hang lo apela so club president secretary alang tu pata hang lo apan ni tu bang ada kecetok ia bang ke akasa sarto ku cingkiat highway kecetok highway adol dol dai te jakong tawe ekeng so daduji bang talan mane aluhi ke davita aja kong we sita poi vi tame ani sibak jeklo don tame hopta se men kan seng mo kito ye thai bos ni tum tarang ha mai seng lo ati dak ti tum kim lam ke mi ba ini di tuang bong lam thi ke cikai ke tingwai ke lam thi ke cepat coy ini ke ceparong la sang tek dak sidolo tapi la so ti di pen tum ngarong piklo apa la non bang ke la so sarang amal lo make nok di pidai kali lo kaprek ke bang non dok moka sabe le tu macam onai Dharam tisu film director ala li ta dak nang itu lo ala li panta ala ke lupen ame thang paisa ame thang tangka cepak kon se dalang itu lo ala li joroi lo apa ti non itu molong working president tu ali ke alang tu sini dari Karbi acar gala samit no aja alang li dun ngelun alang kalau ke sondok terang ala make working president lo sarang amai Sora sila da kongson bangti simaro hang pi talang li XMDC lo tapi nano lang li kongson bang pi lo tasong si vice president dulu la kadu we lang handa unuda mo adak dulu asila anong mong pen ini mi admission pen so saya pangsagi mas ni itu so amai kami itu kadom Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me